Lu nggak bikin video-video ya sama Bang Dawai? Lah, udah ini Bang Dawainya kemana tahu ini Bang Dawai? Udah gue capek, gue mulu. Udah tuh. No, Bang Dawai no. Kalau anu ngajakin video lucu kek. Ayo Bang bikin video. Ntar dulu, Wi. Gue belum nyari materi. Ya, lagi blow-on lu ya. Udah deh, sini gue yang cari. Ayo cari dah. Ya. Ih, kayak aslinya lu. Gitu lah. Buset. Lu ngapain sih, Wi?